angazi ngizothethelana nazo ezinye induna nanku makhanya nanangu nonjoma cha Ndlovu lesizwe sonkana awedwa kuloluda ngoba silapha Ndlovu ngohlonipha imithetho kahulumeni ye-COVID akulona ibutho kodwa sinqenqe sicela abadidiyeli nje bonke besifundazwe yibo bonke abantu sizobabaza nathi mina ukuthi inhloso thina njengamadoda njakwaZulu izakhamuzi eyiqodo ngeSouth Africa silindele ukuthi sithi ake sizobonga umsebenzi asenzayo akekho umuntu ongalazi igalelo neqhaza la kodwa kuyasihlukumeza lokho kusihlukumeza nje hayi kancane ngokuba kwethu la njengabadidiyeli siphushwa zinsizwe engamabutho empi KAZULU lesihola ukuthi akene osibabaza abanye bathi akabethele uMtholozi ngoba kayanga kwikhomishini kaZuma kodwa thina sithi okwesibili lokho oqala ukuthi uMtholozi angile yakhomishini kaZonda ngoba ayinabo ubulungiswa khona engakwethembi la okwakufanele ukuthi ngaleso sikhathi ubeke thina ezobulungiswa iqoqo eSouth Africa ubheke ukuthi yini le ekhalisha uMtholozi kodwa kunalokho abantu bazeboliphethe udaba ngokuthi bethi akuboshwe uMtholozi asithandi uMtholozi asithandi ngoba silapha nje sizele lokho kuzosho ukuthi akubuhle asithandi kodwa futhi sesiyayibona ukuthi ukulinda sithule kungasilimaza ngoba kunempese lapha yokubuza fanele sikuzwakalise lokho silapha nezokuzwakalisa sizolinda futhi ukuthi wasinesti kusuka manje kuyaphambili Ndlovu ngamalanga sebenzele isizwe thina sidinga ukuthi ubongwa sidinga ukuthi wenziwe lento ezwayo ngiyabonga